امیدوارم افیر سر شید. سلام علیکم هموطنان عزیز. روزم همراه شما یک کوتاهک مدت تماشا برادر شما هموطن شما است. انا یک کمی هم باشه صحبت کنیم 10-12 minut 15 minut همراهتون. فکر کنم خوب میشه. راه درازه میگه که سبکتر بیشتر بیدوز میگم که برآمدیم خیلی سبکتر میشتابی. خب هموطنان عزیز گرامی، من درباره همین روز یک خبر خواندم، گوش کردم تویست بود نواریشه درباره همون یک مسافری 88 ساله و اینو ما محکم کنم شغص نداره. یک مسافری 88 ساله یک بابا در روسیه شهروندی روسیه را گرفته است. بسیار کار خوب شد، یک کار خوب شده است. در همین جنگ بزرگی وطنی بوده است، یعنی که ویتران. بعد من کالکولاتور را گرفته گفتم گپو سال تولد بابا را و بگیم که جنگ وطن. بعد زدم حساب کردم برآمدم جنگ بود چیدگی شده. این سال 77 سال میشه. بابا 88 ساله بوده است، یعنی که بود چیدند آخرون بیرق زدن در همون برلین. بابا 11 ساله بود. 10 ساله 11 ساله از یگان گرم زیاد نبود. اگر در 17 سالگیش ایره اگر خدمت میبودن، در 17 سالگیش حداقل میبودن خدمت، انا ای بابا همون وقت بگیم که 7 سالش نمیرسید، 6-7 سالش، یعنی که همون دور زمان ده ای بابا 7 تا کم 17 ده بود. اگر 20 سالگی ده میبردن بگیم که 9 تا کم 20 ده بود. این عموما سال تولد بابا صفادت نمیکنه با ویتران بدنش. من فکر کنم که در تاجیکستان ما اصلا ویتران نموند. اگر 77 سال شده باشه بگیم که در جنگ، اگر از سرشویش بگیریم уже 82 سال میشود، یعنی که سرشوی جنگ بگیریم و آخرش بگیریم 77 سال میشود. 82 سال اگر سرشوی در رفتگی انسان هوزی از 100 باید زیاد باشن عمرشون، یعنی که خب اگر آخرای جنگ در رفتگی انسان ها را اگر ما به نوبت گیریم حساب کنیم، اگر آخرای جنگ در رفتگی باشه بازی باید از 110 بالا باشه سین سالشون. همون آخرای جنگ در اشتراک کردگی اگر همون سین سالی که همون دور زمان ده بگیم که 18 ساله 20 ساله باشه، 18-20 ساله باشه بازی باید در 110 عمرش باید بالا باشه، یعنی که پایانه 112-113 ساله باید باشه. حداقل 110 ساله. ما در تاجیکستان 110 ساله آدم روزه نداریم، یعنی که ما بسیار چیزا را فند فریب میکنیم، بسیار خودمون فند میکنیم، تاریخ مون فند میکنیم، بسیار چیزا را ما فند میکنیم، بسیار چیزا را ما فند میکنیم. خیلی بابا را تبریک میگیم. شهروند روز شد باز ترجست و نبگیم سوگن یاد کرده در قبول کرد شهروندی را. در همین حالت یک انیکدوت در یادم آمد. وقتی سمرقند و بخارا را در هیئت ازبکستان داخل میکنن مجبورا همه را پاسپورت چه ازبک می نویسن، همین تاجیکا را ازبک می نویسن مجبورا. و دیگر خیلی مردمی وریان ندارن، اما خیلی روزی میشه. من روزی شدگی همین یک آدمی پیرانسال اصلا روزی نمیشود، اصلا روزی نمیشود. بگیم کش و کش ترما میکنن، ترما میشینه، عذاب میکشه. عموما همین
Musfed hiç neki der pasportuş Uzbek bunavisa. Diğer ama hükümet Özbekistan ama emi Musfed John Sermeşavan megan mon ami gaştan bigirami tocik pasportuş katı. Aliş ne mekina da pasportça. Hamara bakala megira zindona bakala megira hamara bakala megira. Aliş ne mekina bad. Seni sol diğer pir meşava badi çandin solo pir meşava diğer bemor meşava bistari meşava. Ve diğer Rus toruz holuş bad çidan megira bad farzandoş cam mekina mege ki bachom. Fayrot kinen cemaat hamega surat gira gamaş katibiyo hamega khishur kadama da surat bigirin. Ma rozim pasport malish kinam. Ana millat ma Uzbek bigzaronum. Diga hamma hayron şok. Miga ki neujeli imega zindon shish hammay kor hammay chira چی به مسفید در دم مردانش ای کارا کرد میگه خیلی فرزندا دیگه اگر پدر فیراد میکنن گویم چی را جماعت صورتگیره که پاسپورت نیستول میان وقتی ای گپ میشنوان دیگر همه آدمایی که دمدمی 20 سال زده بودن که خرسان میشوند میگم ما 20 سالی را زدیم خاطی شب کردیم زندان کردیم ای چی بر روزی شید گفتن خیلی میان پاسپورتش میکنن میتن بعد از او باید سکرتی را بفهمم مسفید بیمورای کسل خو بگیم که دیگر همون روزش به حساب موندگی مسفید بعد دیگه جماعت خیلی گل دسته قطعی و حکومت هم ما دیگه این بابا قبول کرد ملت چه ازبک کرد بعد میان میگه او پدر را پرسین میگه چی باید کارا کرد میشون چی خیلی در آخر روزی شد بعدی قجان کنی میپرسن مسفیده میگه مسفید فرزندوش میگم پدر آخه ما بسیار سالوی درانداروز میگن چی کردیم یعنی شب و شب کردیم اینقدر خودت میگه قذاب کشیدی زندانا ششتی چندین سالو روزی نشیدی و سبب چی بود که اوتا میگه یعنی در دمی مرگ اومدی همی کارا کردی در دمی مرگ میگه تو ملت تفروختی میگه که بچم ما ملت ما نفروختم در دمی مرگ ما پروستا میدونم که امروز پگه میبرم ایدنیو نگن که تاجیک مرد بگن که ازبک مرد با فکرم این بابی هم اینا نمی کورا کده گیده در دمی مرگش ایواز کده از گوتاز که نگن که تاجیک مرد بگن یا اوروس مرد این بابی هم همی کورا کرده است یا نه دوستای عزیز خیلی شوخی بود کم ترکک بگیم یه حضل از بسیار خیلی شوخی و حجو زیاد هستن خیلی بابو را به هر حال تبریک میکنیم با شهروندی نو گرفتنش عموما عجیبیش سری است که روی بهشت روی زمین بگیم که یک مسافر 80 ساله یا 88 ساله ده تکم 90 مسافری که ده تکم 90 خدا مرشه درست کنه یک چند سال دیگه با همون پاسپورت روسیش هم زندگی کنه در دنیا نیکی اما ببینه که از همین زمین از وطن گریخته ایستادن از نبودن شرایط از نبودن زندگی از نبودن حیات از عذابی نمو زمین نمو وطن مردم گریخته ایستاده است مردم میگریزن میروند روزیان یک شهروندی دیگه دولت اقلا میگه اخیرون یا پنسیه من بگیرم زتا یا پنسیه خوب میگیرم ای همونجا گفته بگیم که میروانه که همین تاریخ جنگ تاریخ همین چیزا دروغ نکنین در کار نیست برای که این آدم در همون سین سال اگر روز بگیریم آخران 11 ساله بودگی خیبابی در 11 سالگی هیچ کار جنگ نمی بودن این در ویترانست و یگان دخالت نداره یگان دخالت نداره این بابی ویتران اگر باشه از یگان مسافری ای 100 بالو 105 بگیم که 110 باشه اگر بگن نمیادم ویتران های ما باور میکنم دیگر طرفش بگیم نوباوری است دیگر طرف دروغ است
و مردم ما بسیار بگیم که همین دروغگو هستند. من راستش میگم میرا پنهان نمیکنم. درباره همین تاریخ جنگ خیلی دروغای زیاد گفتگی هستند و در همون سال 41 45 نه همه را جنگ روان کرده بودند. دیگر بگیم که دیگر منطقه هم سرباز در کار بود، عسکر در کار بود، بگیم که دیگر منطقه هم اخرانه در کار بود. نه همه سالدات گرفتن هم کم سالدات میشه جنگ روی میکردن. یعنی که گفتی همون پوتین که پروفسیونال را روی کردن جنگ ده و سالدات های عادی را هم روی کردن. نه که انسانایی بودن که نرفتن جنگ، واقعا در خودی هم تاجیکستان موندن، در روسیه موندن، در قزاقستان موندن، در ازبکستان موندن، خدمت کردن. запасной вариант истодан крайний случай ора рой мекард. Не ки победа шид рой накардан. Во истодан. Дигар минтақадам армия дар кор буд нигоҳ кунад. ҳамашон кадомиш ки ҷои мо буд ҳамашон дурӯғ мегӯянд ки мо ҷанг рафтем, ҳамин сол хизмат карда будам, бобои бисёр дурӯғҳо зиёд доштем. баъд ҳамун медала харида мешид хита ветеран карда дар Тоҷикистон. Конкретно габи ягон ҷои пинҳонӣ надора. мо аз ҳамон аввал ҳама визитка тев визитка хир будем. бисёр бобои мо момои мо ягон кор кардагӣ нест дар зиндагиш бигем ки ветеран медал дошт. ира шояд момои ҳами шумо тамошо кардестед, момакалонотон момоотон шояд дошта боша ин чиза. реал набуд. ягон ҷои пинҳонӣ, ягон ҷои фанда фреб нест. аз он ҷумла момои мо ҳам дошт ки дар зиндагӣ чай хона берун биромадагӣ нест. ветеран бигем ки ҳамон великий отечественный вайна медал ва чӣ дошт, документ дошт. як ба во какой-то хизмати бузург барои ҳамон ҷа кардагӣ ҳастанд. намедонам дар кадом завод кор кардиянд, ки ҷоида чӣ кор кардагӣ ҳастанд. хулас ҳамхеле як барои он ки маблағаш калонтар бигира бием ҳамхеле документҳо мекардан, мегирифтан. ин чиза биен асазнават кунем, ҳамамон асазнават кунем дорем. ин чиза буд ва ай ҷанг кардагида ҷанг накардагиҳо бисёр документ доштанд дар Тоҷикистон. ҷанг кардагиҳо бечора ҳамашон мурдан, рафтан дар уҷа, ҳамун гашта омада бошанд, зур омада боша, ҳамун саташ омад, дигар боқӣ ҳамаш мурд. вай боқӣ дигар ино мево дигар документ кардан, гирифтан. будан ки дар Тоҷикистон одаме буд ки сини солша калон карда, сини солша ман мешиносам, дур нест, ҳамун қишлоқи мода буд. сини солша калон карда хича бигем номи амакиш буд, акашда буд, хича гузаронда у ҷанг рафта уҷа мурдагӣ ай хича ветеран кардагӣ буд. пули хишрӯ мегирифт, мегашт, медалора кашол карда, намедонам якҷо медалора гирифта буд, мегашт. ин хеле мо мошенникӣ бисёр доштем. аз ҳамон аввал гуфти ҳамун гапҳо хеле мошенникӣ доштем ва то имрӯзам ин мошенникиро мо дорем. ира пинҳон карда наметонем. пур аст ҳамин чиз дар Тоҷикистони мо. ина мисол қаҳрамонои ҳозир мо дорем, асардуздо ва ғайраҳо, корҳое ки дуздӣ мекунанд, дипломҳои фалшиви қатъи худошона профессор мегӯянд, дипломҳоро месозанд, мехаранд, бигем меоранд хичона профессор мегӯянд, ойлик мегиранд, унвонҳои бохтаву сохта мегиранд. хай ин ҳамин чиз дар ҳамун давр замоншам буд. бо давр замонда компютеру ин чизо набуд. у давр замонда гарани гуфти ҳамун гапҳо ин чизоро сохтакорӣ бисёр мекарданд. ҳамун вақта коме мега ки дар СССР сохтакорӣ набуд. ман мегӯм дурӯғ мегӯ. имина дарам бораи ҷанг ҳам сохтакорӣ кардагиянд ки бовар ки ё илоҳи тоба таваллуд нашидаги инсон, баъд таваллуд шидаги инсона камтар баъд баъди 10 сол 20 сол 20 сол 22 сол баъд гирифта сини солша калон карда ку ветеранш кардагиянд ки дар вақти ғалаба таваллуд шидагӣ набуд. шояд ин бобо ҳам яке аз ҳамон хеле ҷоҳода ҳам хеле дар ҳамон вақтиш карда гирифтагӣ боша ягон документ. ира мо ҳеҷ гуфта наметонем. хеле проблемаҳо, хеле мушкилҳо ҳаст. мо як рӯз ҳамроҳи шумо ҳамватанои азиз дар бораи рости гапа гум
یعنی انقلاب صحبت کردنی هستم واقعا هم یک سریوز نقطتون استریم دا قبول کرده صحبت میکنم درباره انقلاب چیه خودش اصلا میخودگی میپوشیدنی انقلاب یعنی که انقلاب گفته شما چی را در نظر دارین نه شما چی فکر درباره انقلاب دارین و بعد انقلاب چی میشه اصلا خودش کی میکنه او کارا خیلی یک سوال و جواب دارم همراهتون انشالله اگر که خدا خواهد نمیریم زنده باشیم عمر باقی باشه بگیم که همراهتون سوال و جواب میکنیم و درباره کمی دیگه برادر شانمیسی از ازل بگیم خیلی نمیشه و همه ایدئال باشه از ازل سرودای خوب زیاد داشت واقعا هم یتیم بگیم که خیلی سرودایی که همون واقعا سرود بود بگیم اگر رپ هم باشه همون یک معنا مضمون داشتگی یک بگیم که رپ میخون همین برادر و امروز هم بگیم که مثال یک رپ خوبم سرایدگی است بسیار بگیم که درباره دموکراتیا گفته خوندگی است بسیار گیم یک رپ خوب است و بعد از او بگیم که در سلامتی برادر قدم قربان و از زندگی او که مثال تو در روی صحنه بودی هم قطعی دوست بوده شناس بوده می دویدن قچوق می گرفتن و امروز در سر در تکسری زده ما گرفت یعنی که یک رپ خوند است و او را تحقیر کرده است کدامی خیختون میدونین این کار را کی میکنه دستی کی میوید بغرض از دستی حکومت یعنی امنیت دیگر کسی این کار را نمیکنه این کار را میکردگی فقط امنیت میکنه از این چیزا یعنی که انسان را درباره دموکراتیش گفته نتونستی چی زورش نرسید بگه تحقیر کرده نتونست بعد علامه از این رپش گرفته است برادرشون واقعا هم بگیم که ولی میگه یگان سالمون ریسپکت заслужит کنیم تو بر وقت ریسپکت заслужит کدگی ریسپکت بر وقت заслужит کدگی خودت بگیم خودت پروس خبر نداری برادر خوب است بچه خوب است دیستریتینا بچه دستوینی بچه هست اگه نه همه ایدئال شده میتونه داره مینوسی خیچه داره پلوسی خیچه داره نو عموما بگیم که بچه دستوینی بچه هست من از اول بگیم که کم کم پایگیریش میکنم من پایگیری میکنم من بچه را وقتی آخر چند قبل گوش نمیکردم من رپ سرودی تاجیکی گوش نمیکردم و بعد از همین دموکراتیا سرودش بگیم کم ترکک با یک توجه کردم و لیستوات کردم بسیار یک سرودای خوب داره واقعا هم بسیار یک چند تا سرودی درباره دخترایی که بیرحم میشوند حیاتشان میسوزونند او در یک سرود یک خطاب کردگی است یک سرود رپ خوب داره در همین مسئله بگیم که مثال این جوانی یک چند روزه بعد دیره کیفش میکنی و بعد فردا دیگر گفتی همون گپو بوی سیگاریت کده میگردی هیچ کده در کار نیستی باز ارترا دیگر همون آدم های سمداری سوسو میبرنت خطی رقص بازی میکنه شاید یک سرودی بگیم که یک عموما معنادار میخونه یک چیزی که معنا و منطق داره برای همون امنیتی و کم ترختون هم احترام کنین یه ممالی ستم دنیا نیست امروز نباشه فردا نباشه باز فردا هر چی شدنش ممکن است ممالی ده و این حکومت هم شکستنی است یعنی که یگان چیزی نیست که ابدالابد پایدار باشه و همه چیز است میویه و میره یعنی اون چیزی که آمدن دوره بدون اینکه او رفتنش هم هست
танҳо омадану дига монданаш нест. Агар сохтороро бибинем, аз ҳамо азало будан, шоҳиву шоҳониву сохторо ҳамаи ҳамин омадан оҳиста 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 бигӯем ки ба мурури замон тағйир ёфтанд, шикастанд. аммо дар ҳамун таърих ҳамун инсонҳое ки дар ҳамин пидарразӣ даст задагӣ ҳастанд, як инсони пидарраз сабт шидагӣ аст. халос марраз кончини сабт шидагӣ аст. имрӯз сохтани ватан дар дасти ҳар яктаи мову шумо тоҷикистонӣ аст. ҳар яктаи мову шумо аст. яъне ки ин ватан сохтан қарзам аст, фарзам ҳаст. ҳамаи ҳамин чиз дар калаи мани худат аст. ҳар як тоҷикистонӣ аст. намешавад гуфти ҳамун гапо як ҷои Эмомалиро буфучиву ба амеди шикама чида, ба амеди шиками очат чида дига бихезӣ дигар тоҷикоро бизанӣ, бикишиву зиндон куниву дигар тоҷикистониро азоб битиву дар ба дар куниву и мегзара. баъд фардо чӣ мешавад? фардо бо имиай ти қасд мегирад. фардо фарзанди имиай фарзанди ти қасд мегирад. ин таърих аст. ира дигар гум када пинҳон када намешавад. барои ҳамо ба умеди Эмомалӣ ҳам нашем, ба умеди ман нашем, ба умеди дигар чизам нашем, ба умед ба ҳамун шем ки барои сохтани ватан як инсонро бибинен, гӯш кунен, як идеяи хуб дора, як фаҳмиши хуб дора, як пешниҳоди хуб дора, мисол гирем дарҳол ҳамроҳи ӯ бошед. ана ҳамроҳи ӯ бошен дарҳол ва дастгириш кунен, бигӯем ки ватан бисозем. фардо агар ки ман иштибоҳ кардам дар ӯ давлат, дар ӯ ватан, бигӯем бихезен норозӣ шен, иваз кунем. фардо дигар касам боша, иваз кунем. вақте ки мусфед ватана тарк кунад, кампир ватана тарк кунад дар дами маргаш, дигар натона истода бигӯя беақаллан охирон ҳамин 3 рӯзи ҳаёт ма як мисли инсон зиндагӣ кунам гуфта, ҳамон одамо тарк кардестанд ватана. мефаҳмед? тарк карда рафтестанд. бизнесмен ватана тарк кунад, бигӯем инсони оқил ватана тарк кунад, инсони бамафкура ватана тарк кунад, кӣ мемонад ва шумо ватана чӣ хел месозед ва чӣ сохтаниен дар оҷо? барои ҳамин дигар бародарое ки гусаласифат ҳастен ва гусаламафкура ҳастен, имрӯз дами Эмомалӣ гуфти ҳамун гапо дутор гирифта навохта гашта истоде. як каме акак бигӯем ки ақлотона дар ҷотон монен, камтаракак ақлотона дар ҷотон монен ва як бор фикр кунед фардотона. фардо дар ӯ замин фарзанди шумо зиндагӣ мекунад ва пеш аз ин Сангак Сафар, Ёқуб Салим, Лангари намедонам ва ғайраҳо чӣ кор кардан? ино Эмомалиро овардан, анами коре ки шумо карден ҳамин кора кардан. имрӯз фарзандони ҳамуно дар ҳамун ватан зиндагӣ карда наметавонад, наберагонаш зиндагӣ карда наметавонад. барои чӣ? барое ки он ай бобошон дига биноланд ки бобошон ҳамин сохторо омода карда. ва фардо шумо бидонед баъди қувваи шумо рафтан шумо дар оҷа дар кор намешед. яъне ҳозир шумо дорен, ҳамун қувваро дорен, шуморо метавонад ки ранги резинка истифода барад, истифода бурдестед. ҳамун резинкаам бидараку дига ора истифода намебаред. шумо ам рӯзи дариден ку шуморо дига истифода намебаранд. боз ягонта нави дига далбаёб ранги шумо меояд, ҷои шуморо иваз мекунад ва шумо кинҷи зиндон мешен ё кишта мешен ё ки намедонам. шумо худто факт медонед ки ҷиноят карда истоден. ҳамватанон ҷиноят карда истоден. ҷиноят ба дасти шумо содир шуда истодааст. шумо дуруст дарк кунед. шумо шоҳиди ҷиноят ҳастед. медонед ки шумо оянда долга надоред. биёрем барои мара Беғарзай Рустам якчандта генерале ки воқеан заслужит кардан дар Тоҷикистон. биёрен нишон битен кадомишай зинда ҳаст ҳозир. кадомиш? биёрен мара нишон битен, полковник нишон битен заслужит кардагӣ
اینمی سیستم را رنگی شما اینمی توجیکو را کشتن، قتل کردن، سر کردن، بگیم که بیارین فرزنداشون نشون بدین، اقلا در کجا هستن، چیکار کرده ایستادن فرزنداشون، میتونین نشون بدن؟ نمیتونین. برای چی؟ برای که نیستن و خودشون و فرزنداشون در بدرن. نیست، نمیشه. برای چی؟ برای اینکه این سیستم وقتی که ساخته میشه و خیلی حرام و شما شاهد و کرده های همین حرام هستین، شما در کار نیستین. بعدی مزتون گرفتن دیگر سلامتیتون بزیب شی، دیگر شما در کار نیستین. شما رو در حال گویم که شما رو در حال یک نیمه میکنن، در حال شما رو یک نیمه میکنن و جای شما رو دیگه کسی شغل میکنه. همین خیلی از شما استفاده برده است و امروز هم دیر شدگی نیست. امروز هم دیر شدگی نیست. باید ما و شما وطن رو تغییر بدیم، یعنی این ساختار رو تغییر بدیم، کنستیتوسیا را حکمران کنیم، نه اینکه زبان یا که فکر یک آدم یک دلبایوبه. ما باید سرقانون وطن مون حکمران کنیم. شما نترسین که این سیستم بروا دیگر ما سواد نداریم، ما به عقل، ما کار کردن نمیتونیم در یک اونجا، دیگر انسان ها میان در اینجا کار میکنن، ما مردی کار میشیم. نه، ما کوشش میکنیم که تاجیکستان هیچ که مردی کار نباشه. ما کوشش ما همی است که همه بروید. این کوشش خیلی امام علی و دلبایو بود که مثال گیریم مردم مردی کار کرد، جدا کرد، بای، کمبغل، مردی کار، وظیفه به وظیفه، وظیفه دار اوجه فرق نداره. او کجای ده یک رئیس کلخوز باشه نمیدونم، یک دایرکتور یک جا باشه، او وظیفه داره و سرازه افطاریتت کدام وظیفه نداره و مردی کار. میدونی نمیره. ایرمونه ایر امام علی هم خیلی سخت است. شما نترسین فردا این روز نمیشود در سر شما. او روزی که شما در سر ما آوردین، ما این روزا در سر شما نمیاریم و این روزا در سر فرزندای شما هم آوردنی نیستیم. من شخصا آوردنی نیستم این روزا و هر کاری که کردگین یگان تا زندان هم نمیشه. ما گارانتی میتونم زندان نمیشه. شما میتونین آزاد با زندان شدن شما فایده نیست. من نمیفهم چی فایده گیره از زندان شدن شما. یا راست خود زیاتی دیگه باید چند کس دیگه شما رو اخرانیت کنه، چند کس دیگه شما رو باید بودجه دولت باید با نان داده شود شما رو شکمتون سیر کنن. نه، شما پروستا جریمه میشه خلاص. این هم باشه جریمه کار، جریمه نمیدونم یک چیزی میشه که شما کار میکنید خلاص. برای همون از شما احترامونه خواهش میکنیم که هموطنایی که در دیگر ساختار و قدرت ها که هستین حالی هم دیر نشده است. نه که اگر که کار بازوری رفت توجره، یعنی بازوری انقلاب شد، کار بازوری رفت، فایده تو نمیکنه دیگه. یگون گندش که یافت نمیشه که در بالای سرتون 4 دانه چرچر کنه، او وقت دیگه پشده نمیشه. برای همه حاضرم وقت است، ساعت است، فرصت است هموطنای عزیز. نه، یه بار فکر کنین که این واقعا حالی ما این چیز در اخبارمون نشون داده ایستادیم، واقعا هم یک روزی شرم است، یک روزی شرمندگی است، یک روزی پزار هست بگیم که یک مسافر 88 ساله ما، یک بابای ما و شما که از وطن دست بکشه و
рафта шаҳрвандии як дигар давлата қабул кунад. ин воқеан дард аст. шумо зи чиза дарк накарда истоден, шумо шояд нафаҳмед, шумо карах шидагин, зомби шидаги ҳастин, шояд нафаҳмед, неки як хеле бигем ки дарди бузург аст. хеле як дарди бузург аст ки як бобои мо мора кидат кард, рафт, номардӣ кард, кидат кард, ин охир омада рафт не шаҳрвандӣ бигем ки ва инсоне ки ватани хеча ҳимоя карда натонист ҳамроҳи фарзандош ва ғайраҳош қасам хӯрда истодааст ки қонун ва чизи Россияра ман ҳимоя мекунам мегӯяд. аҷиб, ватани хита ҳимоя карда натонисти гирехти айҷа бобоҷон ту меда уҷара ҳимоя мекунӣ, уҷарам ҳимоя карда наметонӣ, бобо иҷашам ҳимоя карда наметонӣ, ягон ҷоша ҳимоя карда наметонӣ, бобо. барои чӣ? Барое ки мо худат неправильно воспитат шидем ва ана ҳамин хел воспитанира, яъне ки ҳамин чизе ки намунаи худат барои дигари инсонҳо кора намуна кардӣ ки мешавад ки дар 80-90 солагит ватана тарк кунӣ, барои шаҳрвандии дигар ватана бигирӣ. яъне ки ин давои ватан, модар, ино ҳамаш як паражняк будагия, як гапи холи, просто пуф. ҳамаи ҳамин гапото дурӯғ будагӣ аст. дурӯғ, беғайр аз дурӯғ дигар чизе нест. ман дар ҷавоним фурсати шаҳрвандии Россияро доштам. аз ида бо ҷавонтар будам ва бо аз ида ҷавонтар ида бо фурсати Қазоқистона шаҳрвандиша фурсат доштам. ва имрӯз дар ҳамин синни солам ман фурсати шаҳрвандии Аврупоро дорам. яъне ки яке аз давлатҳои Аврупо, Полша, ман 6 сол дар ин давлат кор кардаги, офиtsiально налог додаги ҳастам ва бигем ки ҳамаи ҳуҷҷатҳом 100% фақат инами аз салому алейкум гуфта документҳоро пир карда дар шаҳрвандӣ падават кардан аст. халос. экзамена меспорам. шаҳрвандӣ ма мегирам. неки ман то имрӯз намехоҳам ки ҳам шаҳрвандиро алиш кунам. нам паспорти гуфти ҳам гапо даридагии тоҷикиқатико фахр карда гаштаистам ки ман шаҳрванд, ман бояд обрӯи ватан ва обрӯи ҳуҷҷат, паспорт ва герб, байрақи ватан ман бояд вардорам. ту бардорӣ бояд ура. на ин ки ура партои бигрезива баъду хуб шава бигӯӣ ман тоҷикам, ганда шава баъд бигӯӣ ки не ман тоҷик нестам, бигрезӣ. ин вазифаи мани ту аст. ҳар давлатеро ки мебинӣ ки чӣ пулаш обрӯ дорад, чӣ гербаш обрӯ дорад, чӣ байрақаш обрӯ дорад, чӣ миллаташ обрӯ дорад, ин дастоварди ана ҳамун миллати ҳамун ватан аст. президенти чӣ кор кардаги нест дар уҷа. барое ки қонуна сахт қапидан, намондан як аз қонуна таҷовуз кунад ва бигем ки чӣ кор кардан, ино тонистанд ки ватаншона то инами урвин биёран бихезонанд. ҷоеда адолат боша, ҳамун сарқонуни ту ҳеҷ кавро агар поймол карда натуна, ту автоматӣ ҳамин урвинда мехезӣ. автоматӣ мехезӣ. ҳамин конститутсията поймол карда натуна, ҳукмрони аслӣ дар Тоҷикистон конститутсия боша, на президент, на парламон, на халқ. конститутсия, яъне ки ҳама миллат қабул кардаги қонун ҳукмрон боша, барои ту чизе дар кор нест. дар як муддати кӯто 10-15 сола мобайнишда аҷоибтарин давлат мешавӣ.
برای چی؟ برای که کسی دزدی کرده نمیتونه، کسی خیانت کرده نمیتونه. انا بگیم که کسی مال تو را در دیگر کس فروخته نمیتونه، برای که قانون است در اونجا. اون میگن یک پرزیدنت بیویا دولت ما زور میشوه، یکون پرزیدنت علی شوه دولت ما زور میشوه. اگر که 1,000,000 تا پرزیدنت علیش که تا آن ولایت قانون، عدالت قانون، یعنی که از همه بالاتر نباشه، یعنی که کار نکنه اگر قانون و بتونه که یک رئیس، بتونه که یک депутат او قانون انکار کرده بتونه، فرق نداره هر یک کارش ده. نمیدونم عادی ترین چیز دادن پول سویت شناته این کار کنه، عادی ترین چیز پرایز نته، عادی ترین چیز نمیدونم даромад овардагӣ даромад маблағша отчет шад спорида натуна, декларатсия карда отчет карда натуна. агар амира дуруғ куна, бидонем ки дӯстои азизу давлат ҳеҷ вақт пеш намерава, ҳеҷ вақт пеш намерава, ҳеҷ вақт. дар ҳамон вақт давлат ва адолат қонун агар болотар боша, яъне ҳеҷ гавр агар инкор карда натуна, аз президент саркардагӣ то оддитарин тракториста اگر که حلال باشند، یعنی قانون ویران کردن نتونن، در دولت پرزیدنت هم نباشه که دولت همین کوتاه‌ترین مدت یک اوروینی زور دا میخیزه، بهترین اوروین دا میروه میخیزه. این پروستا لاگیچنا چیز است. پرزیدنت در کار نیست، نم قانون باشه، امنیت سالم باشه، هیچی در کار نیست. یک مدتی کوتاه میبینی که اکونومیکات همش خیز автомати میخیزه. برای چی؟ برای که در دولت که عدالت باشه، یک اینوستر، یک انسان، انسانی کار میکردگی، یک انسانی نمیدونم میخواد بیاد در همونجا کار کنه. برای چی؟ برای که عدالت هست، گارانتی است در حیات او، در پول و مبلغ او گارانتی است، میاد کار میکنه. روسیه بزرگترین، روسیه امروز در چشم ما و شما разрушат شده رفته ایستاده است. ما اوت شاهد разрушени بزرگترین روسیه هستیم که در دنیا بزرگترین دولت بگیم نمیخیل راسیپت شده رفته ایستاده است. یک از سببش نبودن قانون بود، رعایت نشدن قانونا بود. میلیسا با گی خودش بگیم که گه خوردن میگرفت با همون فهمیش خودش، پراکرورش با فهمیش خودش بود. کدومی را میفوریدن سود میکردن، کدومی را میفورید آزاد میکردن، کدومی را میفورید تهمت میکردن، کدومی را میفورید میکشتن. نبودن قانون اینمی روسیه را کن پول نیروز شهرونداش باوری نمیکنه دیگه در دولت، در ساختار، در سیستم، در وطن باوری نداره. برای که نیست عدالت. نبودن عدالت شکستی را، نه اینکه بی‌قوتی. امروز солдат روس جنگ نمیکنه، میترسه، یا که نمیترسه جنگ نمیکنه. برای چی؟ برای که زاشتو جنگ کردیسته، کدام عدالت ای حمایت داره که خودش نمیدونه. وقتی که او بدونه، او شهروند که نمی عدالت هست، نمی عدالت باید ما حمایت کنیم، نمی قانونی ما هست باید قانون ما حمایت کنیم. در حالت بگیم که او سرباز جانش فدا میکنه و او افسر جانش فدا میکنه. لیکن در حالتی که زاشتو مرده استی، برای چی مرده استی، چرا حمایت داری، ندانی که میبینی پروکراتورا جزیر، پلیسیا جزیر، میلیسا جزیر، военный جزیر، همه دزدی، پارلمان جزیر، نمیدونی آخی میگوی نخرین در کارای ما، برای همین برم فردا یه با هم خیل کدام میگیرن. نیست عدالت، قانون وجود نداره، قانون سیلا نداره، قانون ضعیف شدگی است در پیش یک گروه تونستن قانون را تجاوز کنن و ملت خلق حمایت قانون خودشون کردن نتونست. خلاص اینمی روسیه بزرگ رسپت شد. اگر در همینجا عدالت میبود، قانون میبود، همه اگر ایروی قانون میشید، قانون حکمران میبود،
Россия распад намешид. Аввалин хатои Путин ки дигар ҳамун 6 дар ҳамун ҷо истоду даканса разрушат кард, қонуна ҷазир кард. Дар Россия солҳои пеш каме адолат ва қонун буд. Мисоли як милиса тра мебурд аделда барои установление личност 3 соат зиёд қапидан да ҳақ надошт. Мебурд 3 соат баъд ку ҷавоб медод. Барои чӣ? Барои метарсид 3 соат зиёд биқапа ӯ ҷавобгар мешавад дар пеши қонун, метарсид. Вақтҳои охири ҳам милиса мегира мебарад ку бе ягон суду бе ягон следства гуфти ҳам гапо 24 сутка меқапад, 10 рӯз меқапад. похрин шай. Барои чӣ? Барои ки медона ки ҳамун қонун ида дахолат карда наметавонад дигар. Яъне ӯ қонун заиф шид. аввал як прокурор барои як дача сохтан, як хона сохтан метарсид ки ман пеши инаи қонунда отчёт битум ки пул аз киҷо аст. Ва имрӯз ҳамун қонуне ки аз ино спрос мекардаги қонун заиф шид, нестгум шид. қувва надора ки ёра пирса чӣ коре сохт? 10таи 15таи коттеҷи дачаҳо сохтан барои худошона. Кайф духтараш да алоҳида, бачаш да алоҳида, зани сардодагиш да алоҳида, баъд гирифтаги занаш да алоҳида, ба иша сардодагӣ ида бояд тайдига гирифтагӣ бо ӯ да алоҳида, коттеҷо, охирон модел мошину. қонун гум шид. Нест қонун дар уҷа. Қонун просто ҳамо вақ дар телевизор ва чортаму трактористу, чорта комбайнеру, чорта деҳқони дигара камбағал, чор бабушка старикда қонун монд, халос. Гапзанӣ мебарад. Неки агар як дона авлодчад агар дар як ҷо часпидагӣ боша, ӯ қонун тура дахолат карда наметавонад. Имрӯзаи Тоҷикистон барем. Як авлодчад дар фалон прокуратура кор мекунад, уже та ҳақ дорӣ дар ӯ қишлоқ барое ки тағоита бачаша хисрбачаш дар прокуратураи Душанбе кор мекунад, ту уже дар қишлоқ та ҳақ дорӣ. Аю 500 километр дур асти ай пойтахт, не ки дар ҳам 500 километр дур дар ҳамун қишлоқ ту уже ғасб кардани замина ҳақ дорӣ. Фарқ надора ӯ территорияи мактаб буд, интернат буд, ферма буд, калхозӣ буд, чӣ буд. Барои чӣ? Барое ки уже тура тағоита бачаша хисрбачаш прокуратура да кор мекунад. Уже ӯ телефон қатъи тағоид да меброи, тағоид хисрбачаш да меброя, хисрбачаш баъд уҷа гап мезана, бачаш да меброя, бачаш хисрбачаш да баъд ҳал мешава корит. Мега садфуз. Нест қонун. Уже қонун ҳамин қадар қувваи хича гум кардагӣ аст, ҳамин қадар заиф шидагӣ аст ки мисли як батарея ки вақтиш да ток дора, ҳамин соата том мета, дар охир меяд дигар ҳамта батарея қувваш мембира, баъд ҳамин стрелка хелдин як вақт ҷимида местаку меҷимбам. Қонун ҳам хеле шид. Яъне тамоми қувваи хича гум кард. Ва ин ватан ҳеҷ вақт пеш намеравад. Ҳеҷ вақт ягон қадам пеш намеравад. Фарқ надора Эмомалиро бикишенеш ё ки намедонам мурд Эмомалӣ. Эмомалӣ рафт, ҷошда Раҳмоналӣ омад, ҷошда намедонам фарқ надора, ҳар ки омад. Агар ки дар ҳамон любой инсон биёяд, аввалин коре ки тамоми ҳамон риштаи қонуна пойдор кардан, силада даровардан, фарқ надора ҳар як инсоне ки уда малеши новобаста ӯ ки аст, ӯ қонун агар поймол кард, ҷазо гирифтан бо мутобиқи қонун. халқ аз қонун, на танҳо халқа, вазифадору бевазифаро аз қонун агар ҳамта натарсан ки инсон намин капа дуд кардагиай, натарсан агар ку аз қонун, ҳичи намешем. Ҳичи. Имрӯз куси беста фардо то қиёмата ҳичи намешем. ҳамин Европа ҳама аз қонун метарсад. агар ёз дидам ҷа алкаш ки арақ мехӯрад, меброяд дар кӯча бушават мекунад. Дар Россия бибин чанд қа бушават мекунад. ва шикастан, задан, вағаз кардан. Иҷа қонун аст, яъне ҳамон чиз
ман аст мехрӣ. агар ки як каса нороҳат кардӣ ҷарима ва бигем ки тира кор метан, соати корид метан. аз и бушавад худи президент агар ҳамин кора кина халос шида наметона. яъне қонун ӯро наказат мекунад. худи депутат боша ягон кас, худи намедонам ягон вазир боша, намедонам военӣ боша, як камбағал боша, бомж боша, нимеет значение. ҳар як инсоне ки нӯшида дар кӯча бушават карда як каса нороҳат кард, яъне ӯ бо мутобиқи қонун ҷарима мешавад. ин ҳами ҷалӯбои касабуқа 10 бутулка рақш битеку бушават намекунад. барои чӣ? барое ки пиёнам боша медонад ки қонунро наказат мекунад. на самом деле ҷанг намекунад, хап будам меравад, на ҳаррас мекунад, на ҷағас мекунад. як каса нороҳат кунад сразу мебаранаш ҷарима, корш мефармонанд, соати кориш метан, стройкада намедонам ёки уборкада ягон чида ягон соати кориш метан. нороҳат кунад 200-300 соат метан, ранги мавори 300 соати корид метан, мегарди дига 300 соат кор када. намехеласт барои мо ояндаи Тоҷикистон ёки ояндаи ҳар як давлат боша, на Тоҷикистон, ҳар як давлате ки боша, он ояндаш дар ҳамон вобаста аст ки қонун асоси ҳукмрон ва зур биқа рэкет қонун ай. халос гуфти ҳамун гапо зура зурош ку биқара биқаш дар ватан қонун боша. агар ай ҳамада биқа боша қонун, ӯ вақт бидонед ки ҳеҷ ка. барои чӣ? барое ки қонун хештабор надорад. қонун ҷияну тағаву амаву хола надорад ва қонун ҷулудка надорад. меҷе? ва қонун расход надорад. қонун даход дорад. барое ки агар ӯ биқа боша қонун, шумо бидонед ки ӯ аммаву холаҳош оварда вазифа наметавад. яъне ки ҳамада баробар мешавад. худо нигоҳбонтон ҳамватанои азиз. дар ин бора гап задан зиёд аст, аммо саломат бошед. бихел бакишем дӯстои азиз. чиза телефона ташаккур барои лайк, дизлайк, трлайк, ҷирлайкотон мондагитонда ҳаматонда ташаккур ҳамватанои азиз. худо нигоҳбонтон боша. иншоалло умедворам ки як-ду рӯз баъд чӣ мекунем, як бо ҳам дар стрим суҳбат мекунем дӯстон. худо нигоҳбонтон. фикру назаратонро комментда бинависед.